ex-president Mahama me say Ghana konyano wo ntena so biem nkwana nyina kopenta ma wiase be say tie president na wo pa bedi no onya konyane ni so da kopenta ma Yesu beba anase ewiase ebe say wonim wo president Mahama oko eye opambo nation prophet the nation prophet ho meboa ama nation prophet she won come say eye 2024 aba ye beto election ye de ko wura 2025 no wo ye beso in am wedi akonya no so ana meboa o she won come wo wasa ko gina simpie so ekotai eye openi adum chedu ya menu ya pani okotai nachi ema nso be kasa hwi no na be yie bie ni ho obra wunnim se be yie wo ho Usomo akwaba about too much age best so we do first ma do feed to one dem a subscribe you page ni me adoma no so say na me upload yan so na unsa ebetimaka be the trending news spiritual and political shows na me de ebro na ebusunya Ghana yenim say ye wo political year NDC MPP CPP the new force obi aye campaign as a matter of fact amafo ni abriye pa omo fa niama India grow na this time around who say election no be ye SMP because any bre no e wo soro na ebusunya se ye be kaya NDC for starting omo campaign who say ye papa JM ako Kumasi akoshia prophet 1 eye opambo Ebenezer enti said made no and the but the base be cham ya pese ne okomo dem tin na ya sre na yedim se obon pa ye mai dada yedim se ba she kono so se ya bie kwan enti ya base ye be she on friend na mpaibon no to aso na nyame enu NDC babo na abatra ya kotuli onfa to the nation sa afeso express ye tu na sundremu abatra ya tu 2020 nipa working na hero hopa abatra ya ba afi 2024 expect nyame say ye tu abana asundremu ma obia a oye Ghana ni mu jamba kompo entofo na okohu opambo wiye no yehunu say ye papa opambo any GM eka bomu e decide ye say obeye campaign aboa I don't really know say campaign obeye aboa no ana say eye nkomhye a onyame dia ma opambo dada no e na opambo e pa ho to mentimi hu say eye opambo na to ne safre GM ana say GM no an decide ye say obako ho opambo but the ko wiye ni ye say opambo ba out e dey come say beto one mo say GM is the next president of Ghana enti Ghana fo nyina no ento aban fama no ema enam wesu kra buma opambo kra etwa nwum ebuzia opambo etwa nwum de ama JM ato nwum no wona so de mu woni studio ho and all that ama nwum no kra trende adisha Ghana nyina misi untie mi pa se Ghana man aya draba samdia and ye munti asabu na mapankwa dindin onyame me hallelujah timbarambar tiya hallelujah sataba ni atatapo Ghana mem hadia and ye kano ye hear the experience the what na do pain ya o lances onu na sia de kan mana obetime twa sembia ma na sia hwemu Ghana hanso ke kwadra baka ni bipano eye wo bra dom ani mama wana dra baka bida owo bu experience o sa kwemu license enti sakani ya petra badia eye wo dom ani mama so mama ababio so mama ababio so mama ababio misi so mama ababio free Kumasi baya no de ho be sofo adum jedua na ebusia wonu se kuremu aso no sofo adum jedua ene papa opambo omuti adahoma so de entokwa ekoso omutemu no all because of hwini honiti issue eda ho no mu a sofo adum jedua kra ka se oya obekese no ama
asɔre a wɔyɛ no ebegu na yɛhu deɛ ɛkɔ ka papa JM mane kɔyɛ campaign ɛkɔ supporto sɔfo Adochie bi a by sɛ ɔka sɛ hwee ni hɔ. And so if they are not able to find opportunity, they are not able to satisfy their full potential, you know, there's crisis, there's hunger and all that, they must find somebody to blame. And normally they'll look for the most vulnerable person in the society, and these are the poor old women, and accuse them of witchcraft. And so it's a direct correlation to the increase in poverty, the increase in accusations of witchcraft. But look, let me tell you, there is no witchcraft. None of your mothers is responsible for your poverty. The old woman is looking after herself. She's also struggling like you. And then you come and say she is responsible for your poverty. No old lady is responsible for tying your womb and you can't have a child. You know, it is biological, it is medical. You know, you might have a restricted fallopian tube. You might have some internal condition that is preventing you from giving birth. Your mother didn't fly in the night and come into your stomach and tie your womb, or she didn't go and take it to a witch's conference and they cooked it and ate it. I mean, these are superstitions that we must kill. These are cultures that we must kill and kill completely. I've not looked at the anti-witchcraft bill yet, but anything that will protect these old men and women from being accused of being wizards and witchcraft, I think that is something that we must look at. The president has not assented to it. I don't know for what reason, but I'll find out. Ebusia sa video and amanfo so respond na the real response no is if no social media I bonfete na ba they say but just one video ebe chero na we hu die nkofo ka enye me na make ba die nkofo e kan any the way a campaign no ebetifa ko se ombeko so support JM and I say adwen bedesa Ghana so for bufu ex-president Mahama me say Ghana konya no wo ntena so biem kwa na nyina kopenta ma wiase be say tie president na wo pa bedi no onya konya ni so da kopenta ma Yesu beba anase ewiase ebe say wonim wo president Mahama oko eye opambo nation prophet, the nation prophet ho meboa ama nation prophet share one common say ASR 2024 aba ye beto election a ye de ko 2025 no wo ye beso in am we de akonya no so ana meboa o share one kom wo wasa ko gina simpie so ekotai ASR eye openi adum chedua me nua pani okotai nachi ema nso be kasa hwi no na be yie bie ni ho obra wunnim se be yie wo ho obra wunnim se bibi e wo ho mebusa wo time eye ex president atamisa wanya ne ba bi ekomen kai Ghana for yawo onya ne ba bi ko yawo obetena so the next 4 years abetena so no ma mebusa wo kai se Ghana mpanimfo yeto aba na se do be win no o be so ina mo kantam ya the Bible mama soe aname boa before ye be so mo in afenu akini mo hia enkramofo empaibo region me to say Christianity mo be frem mpanimfo so fo mpanimfo to say ye no eba se me ye be bom paye meboa mo beto aba mo nenam asofo so ene akonfo so ne abosonfo so me patotie ti asem yeo asa mo pe emwa because mo nim se honhom bibi wo ho ediesi sentina wo ex president wan kasa san be gina no se hwi ni ho asa be ye bi ni ho ma men kasa m kira dan ni say
Philadelphia ni ba kwa we ye blogger mo bloggers no mo de mo ba aye atem didie but tie mo matem didie nya ne ye be hwe so say ojabofo de ba be dimi nia pani aye adum chedi atem de me wonya me bone na mo na adwuma oya adwuma no ensam a won ka enkoyie na ye de toto bible no ho a enya nokure na ojabofo ba na me ba be challenge de nokure da ho ebebusa costing but mo de mo ba ye atem didie sana nansen aya lawyer Malisampa okay say one kasa kotre Peace FM okotra Peace FM o platform kasi international platform no so ekoka say asofo atonton niama wasori dem no enye omo tonton niama wasori dem yade ye bone dia asori ni ye business enti se asofo bi ton ade bi ma obi na nipa ko konom na problem bi sia say nipa ko no esese emra ene nidi ana mebo awukro ya kodina eye adum chedia eye prophet adum chedia pani adum chedia asori eko praise ni say ni movement awaye ni ye niama wa tonton no ne kwama na akra beto bia nom essence abakakra me pachote president na mo pedi ni election time no se so aya dem pana na ha na mo wuratimi fi mo ho ana enti wo president ex president Mahama me busa wo si hwi ni ho ba yie ni ho busum bie ni ho enti onyankopon bie nso no enti asode na asofo ya omo ye ne sen heaven no mo say ye preni akoho na ye wu achi ne ye bebu ya tan no me pacha honhom bie ni ho bibie ni ho hwi ni ho ebede ne nya honhom akobu ya tan na sa honhom bi ho de ya na sa tembo bi ho de ya na me ka kire mo say sa me ka sa hwi ni ho so a dan na kire sa bibie ni ho what is your proof ana se obi sofo bi bo obi be yi a eno nkire se wo fa sofo no be yi bo a woni na epim challenge no enwo asam e de aba betu nyankopon adwuma krampa bu ama wa pa chese nyankopon kro ni wo se wugi dis nyankopon ho de a ane obonsam so because according to Bible a declare se wo nyankopon wo ho Bible declare yes ya wo Yesu Kristo aginko bia basasi so Bible declare share na won kom no sa Bible na so na a declare Satan powers actually say time wo ho mama kan kura bi ncham Africa especially politician once some word the one my propaganda ne kire say atra ne no kura ye dan ese say na some kono me pacho you very very careful brother mama enya mo anu enya ntonso me kasema kire ayo prophet one the nation prophet me wajabo for catch say aya papa no me respecting a lot because one papa ni kita to me nyankopon wasra won so asem bi oka bia bam but who was some akogina simpie so akokan ahonhom nyina buafu me patriote wo kanam nation prophet anu so ma wo ka aba we election we wo ka bedi me na me ka cham tell you upon and come shall suffer wo do ahye ediafa aya vice president ba o mia ho nyina achi no wo me say opamboa wa hu the nation prophet will be na ejabie bie no I'm telling you because we sham kom bia ma ba mo pen and come say we wan kasa watun come say na to agunti Ghana for ntias say ayas President John Mahama say we near election ya enye aya nation prophet na nanuma sam emam na mu wonu ankasa aya John Mahama no wonu ankasa na etu na henie na to agu because you say how many nyina ni udi the substitution no a nation prophet in come say wo share ya no wo share ya honhoma wa papa ne mu ye adwuma na wo ebe kokuru de watra konya so mu ya ba so in so asofo mpa e baka imam baba konfo baba ahemfo baba mo sori na mo ne nam otumfo no na ase ko chiechi ahemfo na dentia wono mo gunsa ama sika jakofi no wahiraw ama dodo atimi abeto aba na ede ama adenti na mo ayasa minua pani adum chedua nipa senkwa no wo me pacho ex president Mahama me musu asam hwagan na ha population na ya wo no aye 2022 population na ya check ya no na Ghana ya dodo aye 33.48 million 33.48 million me busu asam
Ghana enipa eko ayami niapani adum chedia asore enipa eko no 20,000 o wono ankasa nim se ni nkonya a wahihya ni auditorium so no efa enipa mako eye 16,000 even kwapo wo no 1 million people sumpo wonya won't me je nkonya even 1 million po Krana ko 2 million it is your population way and so the bia kita members e the senate ya ye nyina ya si ya kasa kire ya members wo montuntia wa me pachote entina na me kasa me kire so wo ye wa hene a na atia konya so a ya mfa ya hu wura politics because one want you be cancer ma enfa ni kwamde ya kire wo silence ana wa hene drive car because what you have drive careless na esukonu mabi ebetumi etu asanfo ama wo hene no edu hene bi afa driver ya sofo mpanimfo ye nipa titru nyara no ye fa drivers aye ne wonom na ma mo driver ye me pacho ex president mama me yese kafia we kama to ama me yese masori manyina me kasa chenko makọ to ama na so se hwie ni wade a ane aba no so nya hwe onyo obi ama ne nto ma me say wedding kuguo e wasa election we I'm telling you because to me a wiem there was asase so there was asase there tete mipom there tete abotam nkonyo mafiem de egu so nsa me pachote ewiem atumfo nyina na asori atia wo adano no Philadelphia ni bi ablancha ya blogger wo sese ko to Bible quotation e betimi a kire obebbo bayedi a wo bejai Philadelphia somo no tio wo dia me ma sori kwa de me hia wo dia se wo ja Philadelphia som ni wi a me ba chotie ko twetwe ja ne ton jai blogging work no because kra blogger no munya professional mu kasa bum keke me ba cho yankan Deuteronomy chapter 18 verse 10 wo say e mami wunu tio e ma wo wunu wumu obi a tio ma wo hunu wumu obi a oma ne babere ma na ne baba efa ojamu okonfo a ohye abosonkom ase okonfo ho ye wo bosom Bible na aka wa ha o se okonfo wo hye abosonkom ana fe obayifuo me pachotie Bible ne na aka wa anya mi o munu monsia de ade Bible mani efrefra ho me catch them pensa ayamo papa na mudi na chi a wase hwi ni wono no menua pani me pachote unuma ni bi wo ho a me say ya papa me kan ho asem di ho dance ye de enye no kura nso no me ojabofo me ka ni pempen yes ni pen enti sa wo kenkan aya Deuteronomy chapter number 18 verses number 10 o say ma wo huru mu obi a o ma ne babere ma nasa ne baba fa ojamu okonfo wo hyabosonkom obayifo ane wodi busafo ane entafuyifo ane nkabra kirefo ane samanfrefo adutofo ane de obusa afunu and but Deuteronomy chapter number 18 verse number 10 to 12 and I'm a kind and I had a mon kind me some another quotation as I say be Isaiah chapter number 57 verse 3 Isaiah chapter number 57 verse 3 or somebody among chimra oba bayfuama ti oba bayfuama enti me fan say so for bit so pambo adano wo bempa ana IST media makofa opambo ani obinim opambo ne wanpa opambo ne reverend obofo sorry to say obinim makofa opambo video a obo bayi ana makofa reverend obofo so e video obo obayi ana wo st media wo de betu social media so say ye hu Christian council for hu say we ni mo bayi ana e disenti na say bia bi no mo bayi na say omosi ayasa witches camp our bangaba me catch them enye Ghana hanko an yesi bi ukọ anekọ US na monkogu aho na monso de yana se monkope eye bill e de ama eye witches witches craft se den no monko na makwa koma sa momon guarantee sa bill no enye mara so obi e mo ba yie biem monko US nkobla wom because US in podie omo school from kindergarten to varsity omo de abayifo e camp omo no mo ko school esua ade akọ omo fa so omo betuo uko UK ye wo abaye school me makọ pan matena US wo Chicago
tie matra Maryland matra UK Mantinkins, and I know everything. I know my left and right. I know what I'm saying. Ghana for moment for be too for talk much that damo and the ex-president Mahama me or Jabba for say who need put up a market to underwall. And the end is for more person Samba Konyano so money. I am ex-president Mahama and Sinchai. Namum power before flower Judis a home baby or and then the bet me Bedia Kunyano. Mina make catch now. Because the nation prophet Nyankopon Shao on commissioner one kasa winipano aya o ex-president Mahamano one commission were two. I'm telling you honestly. Me ni apani adum chedi me gensi no ni nyuma bia mu o. Ocha de because one mamu won shira esen wagendi wo wade ma bia wo tapu unshira na every unsam. I know we can kind according to Acts chapter number 20 verse 35 was say munim say ye adwuma sa de bo mo mere tieni ye pa na ye awrade Yesu Kristo ankasa kan so wo mamu won shira sen wagendi wo de ma wa waje won shira is important. Onso ma onso wagi nhyira firi obi nsam tietia e no ma I know say on fa kwampa so na emom so kasa hwe ni wo de ameme ne na nya adwene e bi ono ni gidie no ntime nkyere say ebe ma Nyankopɔ asema ye kwa o kasa bibie no ma eye bov general na say Nyankopɔ mpo no mo pa che say Nyankopɔ kunampɔ nso ni ho ana because Nyankopɔ ni ho de obronsam no so obronsam ni ho so de wo Nyankopɔ nso ni ho. Revelation chapter number 12 no verse number 1 going and Revelation chapter number 13 ebe declare eye obonefo ye Satan se wo kunkura be soro a wo bonsam ye wo twiase ne na bofo kwan adentina afa mu declare se hwi ni ho me pacho tiase se wo mo ba ye ntia na nkyere se ba ye ni ho Yesu no ankasa ni mu krampo ni nse honhom bane wo ho. It is our kind Bible na Matthew chapter 10 time also men asuafo no o se me mam o se do mienu na Yesu Kristo yi wo share wam na o mama honhom fi so to mi se won to wam honhom bane wo ho. Bible quotation bi no ma e declare ese Yesu Kristo be twa ba yibom da bi ono Yesu no kura ba gi enim se honhom bane wo ho Satan na ankasa wo ho enti no be ka asem bi according to John chapter number 8 verse 44 no osebodi amaja amufini mo no obonsa amaja na akona de na mo pesa mo ye ono no otwa ntro wo nyina no kure so asem bi obeka bi afiri wono ankasa ne mu ana waka mo me fa no kure enkyerechira mansan tieni ye me so obi bone ma me be ya menfo so ba ye o me nipa bi a wo man kasa nanti aba me wo jabofo anim abeka kire me se wo man kasa eye bayifo wono ankasa wo enyame na me bo ne be ye wono ankasa ba me ho adwehwe makira kwan wo me fie be ka kire me se be ye honhom tinimu na wa ya so peso wo jai ade no betu ntimi nya na eye abusua no ejopade na sa wono no omo wu a we wu a no de agya we wu a no de agya but on pade ne biem o peso wo jam but eye ne tin se wo ka kire ne ma anase ni nuanu ma na se abusua no because eye de hu ade ne so atinimu no ompe na ade ne hye no amene tambia se wo ye de ensese oye me pachotie ma me ne firi so mo ma me no efiri so mo e pachotie ni ye ma me no ofiri so o se e frɛ no Madam Juliana efiri so mo ba me ankasa manim o kanam ka kyerɛ sɛ ma me na ni made e frɛ no sɛ ba ye o se papa me kame no mi ne mama ne hunu ase me ni paso mes me kitaba ye ni pa chote ono na confess yo ana me kire ne sasa so mpa bie mu a wo ma chi wade aye ahame e friend say adeden kruma ani so mesa ana banchi ahaban ana me kire ne se wonko pesa ne ma ne fa ani kube nsuo mfra onposa no mfa nnuale wodi dware a sa ade de betu afiri no so ma na obi ante maame ne koya sa de no ba abada amase onu ankasa ne no ba no ofie o ewo efie asem ojabofo mi tumira na ma kiresie endi se bia sofo bi boba yi a eno nkire se steam media akofa de abeto se Christian council hu ye nim se honbone wo ho tie ye nim se honbone wo ho agisa kola ya wone ne akora ya wone ne kram nim se honbone wo ho because I can according to Ecclesiastes chapter number 6 verse 10 was adie biala ya bodin no na ewo hodada adie biala ewo ho no
ane ya bodin ade bia wonde ya boba yie de ya honhom ewo ho enti adasa ane me nuanom asofo ne me nua pani aya Stephen Adom Chedua onyankopon hita wanya okese me pacho yemfa nokre enkyerɛkyerɛ mansan hunu sɛ bibi ɛwɔ hɔ wo gidie na ɛkyerɛ sɛ hwii ni hɔ a ɛno nkyerɛ sɛ bibi no ntimi pɛ sɛ mebusa sɛ quotation na mebo so yɛ Deuteronomy chapter number 18 verse number 10 wonipa wɔtwena yɛ Moses yɛ onyankopɔn diifoɔ kan Moses anya sɛ wɔyɛ kekakeka de no mfi nyankopɔn na kasa kyerɛ Moses ma oyi Israel for free Egypt ana ɔbɛbɔ saa ba yie wɔbo anante wɔmfiri nyame Isaiah chapter number 57 verse 3 bebo be yesa montwem na oba be yifo ma ono se tuom finyame Yesu Kristo ankasa be ka Matthew chapter 10 say o Yesu afo du mienu amoma bone so tumi se ontuom eno se Yesu Kristo no onfiri nyankopon ho onye Yesu Kristo ndi onim nyankopon ana afa ya kan Ephesians chapter number 6 verse number 12 was enye ye ni moja ne honam we na enya enye ye ne honam ne moja enya na emo ye ne mpanidie ne ntumidie na wiase suma tumfo ne ahompane a omwo ewiem wo soro honom ane ye ne omanya da bi ye nya nkola asa wo me pachotie ne ye pa ye nya nkola asa enti ex president mama wo tranchai na konya no ni biem me na me ka chopa Ghana fo nyina market on the wall on my west me na me ka kire o ni akonya ni biem ne last akonya odi dia asa because kwa did the bebre wo wiase e de se na wo gina simpie so kasa hwi ni ho a na se wan kasa no wonnim de wo ka kona sambra bia be pa bibi ka kire wo man no me pa chotie de ye ba enti sa se wo be di akonya no election time sa wo wi ni na se wo se di time se wo be suo ina ye the Bible be hye won sam ye the Korean be hye won sam me pa chotie nipa ono be chief justice obesuo obegina besuo in no me pacho obe invite saniama wa nyina on amu akantam ansa no wasuo in asofo be bompa ya konfo be begunsa malamfo be yo modie ima be yo modie ahemfo be yo modie mo be to be kura mo nenam spiritual person so me pacho tenya mo kasa nkwa na timi mo die akonwa no edi opani na me pewa samba na me power samba papa but wa yama nation prophet na numasam wan kasa watu atu agu ebusia weni video a trend asofo yi kire mu se JM edi asofo nyambo na as a matter of fact ansha obesofa in his campaign na anhwe ni ya ontim benye president of Canada na ebusia na adwenche na wo kire mezo so do adwenche beta bonti ni hu ha wo sifa disa ensensem we na fe subscribe page we ni mi adoma so send me upload bi anso na unsabeti maka crowd.